saha tindakon mah hapur seota songon na hinda tindakon midongata saha porsiaon disandok porsidion rapmah hitang mandok au porsia di bata jauba ido ama paguna saha tulisan na tumopahan ido tanah au porsia Yesus Kristus anak menjadi bata jauba na sasadai imana tujuhon si Maria naga kegadian sianton perbadia andora mutoha Tuhan ido tumata na tumawan na bibi di pangumuman di Pilatus nama terpada doban hau binasilan na dua tuna puluh di tanam anak mengulu dari patuluhon nama naik suku lalu yang debata jamuka amanai angkuru na suatu nisani disimai banyak kami mamulak utanaon menghuni halak nama ngudo namake au posya kon di perbadia jala adon sada mulia nabadia mulia atau halak dan akan nabadia do tiap kesani susah do dimakai namando mulak mangun sobot dari halak namake do yang duluan nasara sudah amin.